w'umunyamerika wamamaye nka Speed uherutse kugira urugendo mu Rwanda yashyize hanze igihangano gishya yise Road Cup Champion, imwe mu ndirimbo zemewe zizakoreshwa mu gususurutsa abazitabira imikino y'igikombe cy'isi cya 2026. Iyi mikino y'umupira w'amaguru izaba ari ijana na 4 ivanzemo n'imyidagaduro, izazenguruka mu mijyi 17 yo muri Mexique, Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izatangira ku itariki ya 11 Kamena irangire ku itariki ya 19 Nyakanga 2026. Indirimbo nshya ya Speed izifashishwa niyasohotse ku itariki ya 1 Kamena 2026, ayumvikanamo ashimira amakipe y'ingenzi cyane cyane y'igihugu cye muri 48 azitabira iyi mikino. Anasaba abafana kuzagaragaza ubwitange budasanzwe mu kugaragariza urukundo amakipe yabo muri iri rushanwa. Ati tuzakomeza kugerageza kugeza dutsinze, nshaka gutsinda irushanwa, iki gikombe nkakizana mu rugo. Iyi ndirimbo yemewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ije nyuma y'iyo Speed yari yarakoreye igikombe cy'isi cya 2022 ariko yo itari muzemewe na FIFA. Uyu muhanzi asanzwe ari icyamamare mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, akubutse mu ngendo mu birwa bya Caraïbes, akaba anategerejwe mu mijyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakinirwamo iyi mikino. Iyo mijyi irimo Atlanta, Boston ndetse na Houston, Los Angeles, Philadelphia ndetse na New Jersey n'indi mijyi igiye itandukanye. Byemejwe na FIFA ko zizaba ari indirimbo 17 zose hamwe ziyobowe na Day Day ariyo y'ingenzi yakozwe na Shakira afatanyije na Burna Boy. Mu bitaramo bizaherekeza iyi mikino muri iyo mijyi 17, buri mujyi uzaba uhagarariwe n'umuhanzi byibura umwe uwukomokamo. Dukomeje andi makuru rero, umukinnyi w'amafilimi wamamaye ku rwego mpuzamahanga Idris Elba yahawe icyubahiro n'umwami w'Ubwongereza King Charles wa gatatu, bituma ku mazina ye hiyongeraho izina Idris Elba. Reko dukomeza twagira ngo kandi subscribe ukomeze udushyigikire kugira ngo ibi biganiro tuzajya bigucika umunsi ku munsi. Ni icyubahiro uyu mugabo yahawe kubera uruhare rwe mu iterambere ry'uruganda rwa sinema, ibikorwa byo gufasha urubyiruko no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakiri bato. Elba usanzwe ari umwe mu bakinnyi b'amafilimi bafite izina rikomeye ku isi, aho yamenyekanye cyane muri filimi nka Leader, The Wire ndetse n'izindi zitandukanye. Idris Elba wavukiye muri Londres mu Bwongereza mu 1972, afite inkomoko muri Sierra Leone ku ruhande rwa se umubyara ndetse n'inkomoko muri Ghana ku ruhande rwa nyina umubyara. Uretse gukina amafilimi ni umuhanzi ndetse akaba na DJ uzwi nka DJ Big Driss. Muri 2016 yahawe umudari wa OBE, Official of the Order of the British Empire, mbere yo kuzamurwa akagirwa sa kuri uwo wa kabiri tariki 2 Kamena 2026. Kugira ngo umuntu ahabwe izina ry'icyubahiro rya sa, agomba kuba yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi yaramaze igihe kirekire agirira akamaro sosiyete cyangwa mu mwuga abamo. Iri zina ritangwa n'umwami imbere ryahabwaga ingabo z'ubwami bw'Ubwongereza kubera ibikorwa by'indashyikirwa. Iri zina ntabwo rigurwa. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika Elba atasibye kwereka urukundo rudasanzwe. Elba yageze bwa mbere mu Rwanda muri 2005 ubwo hafatwaga amashusho ya filimi Sometimes in Happy ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma yaho yongeye kuhagera inshuro zitandukanye zirimo uruzinduko rwo muri 2018 aho yanasuye parike y'igihugu y'Ibirunga. Muri 2023 Elba n'umugore we Sabrina Elba bitabiriye umuhango wo kwita izina ndetse banita umwana w'ingagi izina rya Nalame.
Mu ruzinduko rwe rwa nyuma mu Rwanda muri 2025, Aliba yanahuye na Paul Kagame baganira ku buryo bwo guteza imbere uruganda rw'ubuhanzi n'imyidagaduro mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Yanasuye Zaria Court, inyubako y'imyidagaduro i Kigali, ari kumwe na Masai Ujiri. Icyubahiro cyo guhabwa izina rya Sa cyiyongereye kuri izina rya Idris Elba ku rutonde rw'ibyamamare by'Abongereza barihawe, ndetse biba indi intambwe ikomeye mu rugendo rw'uyu mukinnyi w'amafilimi umaze imyaka isaga 30 ari mu bakomeye ku isi. Ayo niyo makuru twari tubafitiye. Amakuru nakagaruka naho ubutaha. Yumva kuri mikoro ya Yotamu Rudatama, ahubwo Rutarama. Utakana subscribe, utagira ukane subscribe, ukomeze udushyigikire natwe tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Amakuru nakagaruka naho ubutaha. Ciao ciao. Jungle.